Well, la diet avoid Be. kawan nano enani around long part 2 APG mnyona chuli parliamentary group ber kitele rift ber kin members ma wanano ulanya Gilbert buchero yen ki MP Court Johnamos again is tela pa Akol Anthony Akol claiming legitimacy mi chairperson wa chani at you believe claiming yani I don't want us to go deeper itele chani and then kita yune waje kere Ricky Ben claiming legitimacy ni actually parliamentary group eni don wega nyimpa APG kwere ripepa actually parliamentary group wega ka kwere aduguna beberu ni An imelna tele mo ber tiere ngeze mo ber pere yan demi mo kan ma ke chao no ke tamere tim kere tie mon wa ni procedures o ko tamos pero a ke kamo ki chao claiming ni gini bero members ma ber petie two-thirds parliament ma actually parliamentary member group ci do wayani yande e kwanyo gamante pa akolo kun ikachoke na cheke na ye uno composition the forum was constituted uno dana wentie yake yarakol gino mo mawayani akol dong pere machalo won kom onyone Ricky dong peti chalo la lo karakol o pere nero kuya pe ayo yero ka be babu mabe o ka be dong giro e do abi ento pere wa dong tia chele kan nika enda wakape itami Olanya Gilbert geno koramos uno gona yano gormo etela mi APG kerwa gamanta ye nika no etama ukura brought it to an overall yen go do ye mada so mega chil parliamentary group eni gorwe titiri uno pe ramadan we me chakwane wando kwenyu ento no mirni ki bepin kiki men organs ma ya chuli ma kiramo consulting me yubukingi enta mageno kala ora ye ana ye en wai chani kura wai mier gudu kien ma piago cher ka beru pin ki pin miri pa chuli tieni ngo eko pa chuli tia ka kwene ngo mo we har lutela gi ki yere ki ya chuli ki kwany me agago ki kwany me pade ki kwany me kit gung ki kwany me noya ki bin ki men ngo yeti the main focus ma chuli merte ma chibi ichawa ni vice Jen Kichia pa APG or going against would be member chiel mai ma odong go chwa ni ta mongo warao kete ni kin science of gordon madira ye mada yalla chiel ka yiri won gang afo ka yiri won gang te yiri ramo cha wa ne latin en matiga biro ni ana deg mada pa we lo ba wa ka ke ngaro biro ki ko kiti en me ari angiro mer ni e kare me chu jo ka no pe ki chane maramo gi chu meri ki pin cha ne ka mo ko nyo gi enu ni no ko be tel wat ni dok chene parliament ki ya chara gi ko pe no ko be gi maramo overriding ni ripa chuli chi gina ko be do ge ti ati ona wa ne a chuli pol kar gere wa ne an pe cha mo jebu anda cha mo gina jaleo dong paramo we ko ne wako gir logo dok machalo en ni anta mati kite en ni bina no ka mo ko ni jone kar me campaign ki chane ku be do gel tawni kata ke gene balle ko ri ya gi kina dong okay bir la tin ki en ko enda ma de pende gwa gere wok jone be no gi mero gwa ko yor ge to do do gi pega ti ti actually baka no gi ti ti actually uno lo ka gel logo be pa pien kon ki ot diang ke wo ni ngo diang twa ka ki con cái đu cái lo cái ở ngoài wan qua mero ngò wan có biểu mero nếu mier wan biểu bệt cần nó gimo mà a cái tè là em mà bè em có tè là mo bé ra ngà cái mà kêu lu wan qua mà vào cho là cái parliament này ai mier wan cái bệt biết đóng mier go rít chính cái cải chuyện em có cái ya check cái này mà bên pia go constituting themselves cho là actual parliamentary group donc cái cha wa này anh đã đi look at the better. Now back to the core question of this part. NNA
Any don't wear a nim actually parliamentary group in terms of repair kakwene. It only APG in the repair. Ma tika being in the 12th parliament. They should take caution. Nero Jomatica Cherkube go wakaye. Ni wahoni actually kumbe the beriki luar matek mada. Nero te an wani cherpi o cherpo selfish interest. Ego cherpi chui me tichalo dul. Me ngana nene geni chere rojo the glory, the past glory. Onyoni yuera ma yana actually tikwere ikip metale lo Uganda ni. Pian ini kadong chiun poreo kache. Kadong lok dogu petar kache. Wo chako kelo wile gang ni ne ko kingo. Pian do ku be dong ipoko kinu. Manyere una yoda ke be chako yenyu. Wo ni be la pong wikwi pa joma ni cha wen. Eko un e ke ramo kunyu ki gina wono mero pian duon nu be ma wono chero lo na po gamo ki bodwa. Manyere decision pa che against the vice. You don't wear actually parliamentary group. Ka anyim gi kamarach. Ni kwanyo ka doki yero gino dok in the parliament ci rachera o mede ero ka jo mukene ni ma chwale Calvin ki yero chwa east amero doki kidum municipal watie kilo gwa pension agago no one watie ki mao eje ki jo mukene mo dok ki yo moro chala la mwakage all these people have sound mind. Gin gi tie ki chui pu na na chuli kitnu na chuli ti kerne chi don ka o da ye umier go na ni o gwala chi ro ba wang pio tela pa ja da ni me ro ber pe piendo pa ni pa chulo ki komo don gi ti ati individualistic interest and pecuniary priorities so gwana tam ni tie ni mier chi na ye kon gene be gi ne ka don dok na chulu bi don gene be na be ye me da kanu pi bolwa lo ti no eni kon do mier ki chok yo ma puti amwa ka bi eno chake so ka pere chigi dwa ko gita ala cha nyimba parliamentary group ma actually petie mikelo ki don lo mo ke ke gene ke bebero ilo actually igamenta en ke mana an ke en Yeah, for